kita ada gambar dan kita dah susun ikut posisi yang kita nak. Tapi bila kita move cell, gambar pun bergerak, tak ikut susunan yang kita susun tadi. Ataupun bila kita insert sel baru, gambar makin lagi bergerak. Ataupun bila kita adjust row, gambar pun tetap bergerak. Jadi macam mana kita nak buat supaya gambar ni tak bergerak bila kita insert cell ataupun move cell? Step yang pertama, select semua gambar. Step kedua, klik kanan dan pergi ke format object. Dekat format picture, pilih size and properties. And pergi dekat properties, tick dekat don't move or size with cell. Dan close. So then korang cuba balik. Cuba movekan cell, column. See, gambar dah tak bergerak. Dan cuba insert new cell. So gambar pun masih kekal up dengan posisi yang kita dah susun tadi. So settle.